Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak withdraw dekat dalam Zera ni. Okay. Sekali kita pergi dekat Discover, kita pergi dekat Favorite lah. Okay. Untuk pergi dekat Zera, login. Kita ada dekat dalam berapa? 43.54 Zera. Kita pergi dekat Zera Ecosystem. Itu type 43.53. Okay. And then pilih Zera token. Kita akan dapat persen 40.75 sebab kita VIP. And then kita submit. Okay. Then kita tunggu sampailah dia masuk. Okay, dah masuk dah 40.75. Okay, itulah dia. Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak swap Zera ke USDT. Okay, jadi sebelum tu make sure kita dah copy dah contract address Zera ni. Okay, boleh copy dekat sini ataupun boleh ambil dekat dalam WhatsApp atau Telegram. Okay, and then make sure hujung dia 6688. And then kita pergi dekat Discover, pergi dekat ni, package swap ataupun dekat sini lah, package swap. Make sure kita dah connect wallet dah. And then BNB ni kita pilih Zera. Kalau tak ada, kita pastekan contact address. Make sure hujung dia 6688. Okay, and then ada Zera ni. Okay, ini kita ubah ke USDT. Okay, and then make sure slippage ni saya suggest anda letak 3.15. Okay, kalau tak dapat, naikkan sikit-sikit 3.17, 3.2, 3.3, 3.35. Okay, actually minimum 3%, tapi biasanya 3% tak lepas. Jadi yang digalakkan oleh kita sepatutnya buat 4%. Tapi kalau nak jimat, saya so far saya buat paling minimum yang saya lepas 3.15%. Okay. Jadi kita tekan kat Zera ni. Lepas tu kita tekan max. Okay, dia akan calculate. Okay, and then kita tekan swap. Bersih kita akan dapat 2083. Okay, kita tekan confirm swap. Okay, confirm. Okay, kalau dia keluar macam ni, miss, sukses lah. Tapi kalau dia keluar kosong-kosong, maksudnya dia error. So kita kena naikkan slippage 3.17, 3.2. Okay, confirm. Okay, jadi itulah cara macam mana kita nak swap Zera ke USDT. Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak transfer USDT masuk dekat dalam Binance. Okay, so sekali make sure kita ada BNB dekat dalam token pocket kita. Okay, and then kita ada USDT. Next kita pergi dekat Binance. And then kita tekan add funds. And then tekan on chain deposit. Pilih USDT. Tekan BSC BNB Smart Chain BB20. Kita copy wallet address ni. Kita pergi token pocket, tekan USDT, tekan send tu receiving address, kita paste kan. Make sure hujung dia sama 67F. And then kita letak berapa amount kita nak transfer. Macam saya letak max. And then kita tekan confirm. Okay, kita tunggu saja. Then supposed to be dia on the way masuk ke dalam Binance. Okay, sini kita ada berapa? Kita ada 124 USDT. Supposed to be dia akan jadi 2224 sebab kita transfer 2100. Okay, dia on the way. Okay, dia masuk ke dalam spot. Okay, dah masuk dah.